Sanibonani guys, kade ngifuna ukuyenza le video ukuthi nje bengingakahili and angeni umuntu story time, angikaze ngenze story time, ngiyaqala manje, ngiyasaba nje. I feel like uma wenza story time kumele ube ne-energy. So i-story time sami singeSalamuzi eThekwini. Ngizoshare i-experience yami nani, especially ama-first years ala eThekwini, boma-DUT, KZN, MOT, kephi kodwa nje la eThekwini la around. So last year guys, angikaze ngisinde. Ngiyabezwa abantu bekhuluma ngeSalamuzi ukuthi ngisindile mina. So sasiphuma esikoleni sinomngani wami, siswela laptop yakhe la eMasgrave. And then mesifike eMasgrave usho ukuthi-ke i-laptop sabuza lo muntu lo wathi i-laptop ayikho right, yabo. Hayi fine-ke i-laptop ingabikho right, siyishiye-ke sibone ukuthi sophinde sibuye ngesinye isikhathi cause thatha i-break yethu saza la, so siphumile esikoleni. And then umngani wami usafunded-ke, abazali bakhe babemfakela imali, so sahamba sayokhipha leyo mali. I think kwaku-cash send or angazi FNB. Sahamba saya FNB and then sakhipha imali. I think it was around 3.5-3K kodwa, I don't know. Sahamba sakhipha imali and then sakhipha imali sayifaka kwi-account yakhe. Sahamba saya Checkers sathenga lezo zinto esizothenga, fine, ayikho inkinga, saphuma. And then saphuma, yabo, sasesiphindele esikoleni-ke sizowokha cause umngane wami uhlala la, wayehlala la ngaseMasgrave, yabo. So wokha sikathatha obhaka bethu siphindele esikoleni cause besishiyile obhaka. Hayi-ke siphume, yabo, eMasgrave uma uphuma ngomnyango waseMasgrave, abantu bayawazi Masgrave, khona i-exit yase-Food Lovers Market. Khona indawo yokuhlala nje, abantu basuke behleli la, mhlawumbe ulindile imoto or angazi, bahlala kuyona lapha. And then khona lo mama lo usibhekile, like usibhekile, mina ngave ngabhekana naye, yabo, ngabhekana naye straight, yabo. Ngiyabona ukuthi hayibo lo mama yini manje wasibheka kabi kanje, yabo. Mi-paramedic bhekile mezokubamba sibheke ngalo ndlela, ngithi hayibo, mhlawumbe ubhekile ifoni kodwa angeke asenze lutho lo mama lo, ehamba yedwa, angeke singamshaya, yabo. Izinto engiyicabanga angimtshela umngani wami because imina engimbhekile ukuthi hayibo usibhekeni kangaka, yabo. Angimtshela umngani wami, ngicabanga mina ukuthi angeke asenze lutho ehamba yedwa, ehleli kanjena nje eyikhehlekazi kanje, angeke asenze lutho. So siqhubeke sihambeke ngoba vele ayikho into engizomtshela nomngani wami. Umama nje uhleli, mhlawumbe unelihleli imbi, natural, angazi. Siqhubeke sihambeke, mesizojika lapha yini gabana lwami kwaqesha ngwazi, kodwa ushone ezansi bese uzojika ku-Curry Road, masozofika. Before lowo-ke khona omunye umgwaqo oshona la, I think uya ezindlini zabantu, yabo. Bese mesiwela ngakho la khona sihlangana nomunye umama nomunye ubaba nje, kube isiphithiphithi nje, awazi ukuthi kwenzakalani, yabo. Kube isiphithiphithi, angazi, yeyi wena, guys, kube isiphithiphithi nje ongasazi ukuthi kwenzakalani. And then angizwanga lutho mina, angazi ngomngani wami. Uthi lo mama, hayibo lo baba uthi naze nabahle kodwa buka lento asigcoba ngayo, ngithi mina ugcobe mina, ngathi umngane wami angigcobanga, yabo. Ngithi mina hayibo, inkosi yami manje la sigcoba ngayo. Mina ngikaze ngazizwa izitori zeSalamuzi, bengingakaze ngizizwe, sengiyazizwa manje cause I think ngasearcha nje ngazo, sengiyazizwa manje abantu mebenza ama-story time lapho. Kodwa nje last year bengingakaze bengingakazi at all, yabo. Nomngani wami for sure bengingakazi, if ebazi ebezositshela ukuthi hayibo, yabo. So umama-ke lo, ngithi mina ngimbuza ukuthi ayibo Nkosi yami awunayo i-tissue, thina sivele esikoleni mfethu asiphethe lutho, besiphethe ubhaka esizofaka kona i-laptop kuphela, akunalutho, akunathishu, akunalutho.
ngibuze lo mama ukuthi hayibo, because ngicabanga ukuthi umama mhlawumbe ozisebenzelayo emzini wabantu, umama uklinayo, yabo, umama nje ophethe isikhwama, umama nje, yabo, ukuthi umama umdala ophethe isikhwama. Ngimbuze ukuthi hayibo akanayo ithishu yini lapho esikhwameni sakhe. Umama goqoza isikhwama athi yena akanayo ithishu. Ngithi yo Nkosi yami, ngaze ngizoyisusa ngani-ke manje lento. Siyaqhubeka siyahamba ngaleso sikhathi naye lo mama lo nomngani wami, yabo. Ayisekho futhi into ethi asibheke emuva senzeni, siyaqhubeka siyahamba. So athi hayi shuthi-ke sihambe-ke because akanayo. Ngisale ngizibuza ukuthi hayi ngizosula ngani because lento le iyasabisa, iyathusa, into engathi inento emnyama novaselini, angiyazi, yabo. Sengiyasaba-ke manje because yini le angigcoba ngayo, ngiyasaba. So sihambe-ke mesisojika sishone ezansi, sihlangana nalo mama esimshiye le. Ngithi hayibo, engqondweni yami ngithi hayibo, lo mama lo simshiye le. There's no way ukuthi lo mama lo angagijima aze asidlule, simshiye le ehleli phansi, engahambi ehleli phansi. There's no way ukuthi angasidlula. Usidlule kephi nini, yabo. Umama khona seqhamuke sayibhekisa phansi, ungazi ukuthi ubhekane. Ngicabanga ukuthi hayibo lo mama lo kwenzakalani, because lo mama simshiye le. Noma mhlawumbe ugibela itaxi wazohlika la, kodwa why engagibela itaxi le azohlika la, ngobani, yabo. Kodwa angimtsheli umngani wami zonke lezi zinto, ngizicabanga mina. Angimtsheli ukuthi hayibo lo mama umbonile wena. Ayikho futhi nento ethi ngimtsheli because khona nalo sihamba naye. Yabo, lo asihamba naye afike, mesifika lapha ekhoneni axoxele lo. Athi hayibo, sawubona sisi, sihlangana nomunye ubhuti wasigcoba ngalento lena, manje mina ngiyohlangana nobhuti wami lapha ezansi, angazi ukuthi yini le asigcobe ngayo, manje sesiyaqala ukusaba, ney'ngane ziyasaba ini. Athi lo mama, nami bengishona ngale emakethe, asihambisaneni, cause angazi nokuthi ayishona emaketheni kodwa lezansi, yabo. Athi hayi asihambisaneni, yazi lento le abagcobe ngayo, I think into yesalamuzi, nakinizwe esalamuzi. Hayi sathi thina asikaze sezwe because vele asikaze sezwe ngesalamuzi, angikaze ngini, yabo. Wasibuza ukuthi sihlala kephi emakhaya ini. Wabe swathi kodwa lento le i-dangerous cause sizothi sifika la siyakhona, sifike amafoni ethu ecishile, iy'mali emabhenki zingasekho, i-account ifrizile ini. Asitshela nje lezo zinto, yabo. So manje nathi siyasaba because hayibo, siyasaba nathi. Ayikho into esizoyenza, nathi asaze, siyasaba. So athi yena lo mama lento le kumele niyisuse manje, like niyisuse immediately before izinto zenu zifreeze, yabo. Hayi-ke nathi sibalalele labo mama lapho, siyahla, sifika nabo ngendlela, yabo. Athi yena kumele sisuswe umuntu ongagcotshiwe, shouthi uyena ongagcotshiwe, and futhi kumele lento yenzeke endaweni engenamoya. Lento kumele yenziwe endaweni engenamoya, lento kumele yenziwe umuntu ongagcotshiwe, lento kumele yenziwe endaweni ethulile enganabantu, yabo. So uzozama ukusisiza yena kodwa naye ujahile, kodwa phela lento le ngoba uyasicabangela ukuthi thina siyingane sisaya esikoleni uzosisiza bese ahamba-ke because naye ujahile, yabo. Samthemba umama wabantu, kodwa phela vele iy'ngqondo bese zingasekho Nkosi yami. Ingqondo bese ihambe kudala. Hi guys, so qedela part 2 story mangisixoxozolo esalamuzi. So lo mama lo sahamba naye-ke sehla, sesihamba nabo bobawuthuna-ke manje because sihlangane nalo munye, akhumbula sesihamba nabo bobawuthuna. Lo munye anganothi uya kubhuti wakhe upake la ezansi, angazi ukuthi upake
bekwenzakalani kodwa uthe uzuhlangana nobhuti wakhe yabo. Hayi-ke sehle nabo nase sifika ngakuleya moto athi lo mama lo othi uzosisiza yena shuthi nathi-ke songena kule moto cause kumele siyenze kahle lento la endaweni enganamoya yabo. So yenza kahle emotweni cause ayikho indlu esondele. Sathi thina I think umngane wami yena wayesenayo inqondo mina ngangisengakhulumi nokukhuluma. Wathi singaya phela ukuyoyenza i-race cause i-race yethu vele ila yabo. Wathi nayi lo mama akumele nihambe bantu abami ngoba phela kumele niyenze nonke lento nihlangene nina nonke nigcotshiwe nje yabo nje. Athi kodwa-ke ningahamba cause ngiyanibona ngathi niyasaba. Ningahamba abantu abami kodwa mina bengizama ukusiza nina yabo. Mina sengizithipha bethu mina sengiyisithipha sengivuma konke lo mama ushoyo. Sengivuma konke ngitshela umngane wami ukuthi mhlawumbe asiyenze lento leyo cause mina ngifuna ifoni yami phela cabanga ifoni yami ayikaqedi nenyanga ngiyithengile. Ayikaqedi nenyanga. So siqhubeke-ke nathi siqhubeke-ke nathi singene emotweni yabo. Asingene emotweni mina-ke angisababoni like at all. Angisababoni like ngihleli la emotweni lo omunye umama lo othi uzosiza uhleli eduze kwami. Imina esiphakathini umngane wami eceleni ngaphambili ilo baba nalo mama lo sigcotshwe naye yabo. Angibaboni yabo lo baba bengathiwa ngimkhombe Nkosi yami angeke ngimkhombe because angimboni as much as ekhona la nalo mama lo seduze kwami angibaboni. Ngibona izandla zimane ezidlula so lo mama lo athe ubhuti wakhe lo afika amxoxela ukuthi kwenzekini yabo. And then memxoxela uthi sihlangane nomunye ubaba la sesigcoba ngento esingayazi. Nalo baba uthi hayibo ubanje yonke into enjalo kusisi wami Nkosi yami. Hayi ngeke kumele siyisuse lento kumele siyisuse yabo. Ayike wathi lo mama lona-ke sodinga imali brown like oShelini nobani bani. Sodinga imali brown ukuze sikhuhle ngayo amafoni guys. Ukuze sikhuhle ngayo amafoni ethu. Wabuza ukuthi sinayo thina imali brown. Sathi thina sinayo imali brown. Wathi lo baba unayo yena imali brown. Athi abheke la ikhona le mali fethu iningi fethu oshelela abangakanani ikhona. Yo wena iyasolisa kodwa awukhona ukubuza. Mina ngangingasakhulumi nokukhuluma ngenza yonke into abayishoyo yabo. Sidinga imali brown ukuze sikhuhle amafoni ethu. Hayi-ke basinikeze-ke leyo mali brown siwakhuhle amafoni ethu. Kuthiwa asithi phuphu ayiphume lento lo baba ayifake lana sithandaze. Yazi athi sizithandazela amafoni ethu bese masiqeda ukwathandazela siwakhave ngento engekubonakala yabo. Siwacishe mhlambe for like an hour. Siwacishe bese siwavula mhlambe emva kwe-hour. Sathi thina asinayo asiphethe lutho bethu asiphethe lutho asinazi nezinto esingakhava ngazo. Wathi uzosinika-ke nawo ama-envelope asemsebenzini kusho lo baba lo. Nalama envelope maningi hayibo. Ngithi hayi lo baba shothi mhlawumbe usebenza kephi mhlawumbe usebenza ebhenki yabo. Lezi zinto ngiyazicabanga angimbuza umngane wami. Ngiyazicabanga kuthiwa-ke asifake amafoni ethu ku-envelope bese sishintshisana ngawo yabo. Sishintshisana nalo mama lo sigcotshwe naye lo hleli lapha phambili. Wasinikeza ama-envelope kwathiwa siwacishe. Sawacisha kwathiwa sibhala amaphini. Sawabhala amaphini guys. Ifoni yami isayintshantsha. Sawabhala amaphini. Sawabhala amaphini sawafaka namafoni phakathi. Manje ngiyazibuza ukuthi umngane wami ungena ngephi manje la cause imini ogcotshiwe nalo mama. Why umngane wami kuthiwa naye ngafaka amaphini athathe ikhadi lefoni ikhadi le bank alifake kwifoni ku-pouch yefoni abhale ne-pin
ikhadi nephini yefoni. Hayibo ngiyazibuza ukuthi cause yena bamgcobile why, kodwa naye angimbuzi yena ingqondo iyasebenza kodwa phela slow ihamba kancane, ayikho into ethi hayibo wena yabo. Hayi ke nalo mthandazo shothi awukaze nje usebenze kodwa sikho lapho. So sashintshiselana-ke ngamafoni. Nalo mama kuthiwa asithandazele yalo mama, nalo mama athandazele yethu. Hayi ke labantu laba ngihleli nabo kodwa ngibaboni Nkosi yami, yabona njengoba bashintshisana ngamafoni, ngibona izandla kuphela, izandla ezidlulayo. Ayikho into ethi umuntu angimbheki emehlweni, angibaboni nje, ngibheke amehlo amavalekile, ngibona nje izandla, uyabona. So asimnikeze-ke lo mama lo, simnikeze lo mama naye asinikeze back izinto ezingathi amafoni phakathi, kanti asinikeze back ama-envelope, sithi thina sicela ukwehla naku la esiyakhona, yabo. Basibuza ukuthi sihlale kephi, sithi sihlala la, bathi asiphume singabheki emuva, yabo. Saphuma vele nathi sangabheki emuva, bese siyasaba ngaze ngiyiponte nje, siyasaba. Saphuma sangabheki emuva, sagijima sayerest, siyathoma. Mesifika mfethu siyatatazela, sitshela u-security le ndaba ukuthi hayibo naku sivelelwa into enjani. U-security uyabuza ukuthi nibanikile, thina sibanikile. Ingqondo angazi nokuthi ibuyile noma sidabule lawo ma-envelope ingakapheli ne-hour. Sadabule mengithi nhla I think i-pouch abayifakile ama-tiles namaphepha. Kuyasabeka cause moyivula wena uyathuka cause ufakile ifoni la, manje yini le. I think ingahlanya like ngayiphahlaza phansi nalawo ma-tiles bethu. Angikaze ayibona into enje leyo phone bethu. Leyo nto ama-tiles akhavarishwa amaphepha phela, yabo. Sagijima-ke saphinda ebhenki ethu, yazi impilo yami njengalalanga. Sagijima saphinda ebhenki mesifika kuthiwa uqeda kukhipha u-3,000 wena manje. Sithi hayibo shuthi bayikhiphile imali. Sacela usizo-ke lapha e-F_N_B bethu, babe nje kodwa I think bam-refund after some time cause washo ukuthi kwenzakaleni. So naye akaze akhiphe imali, so nje sikhala mfethu sikhala ebhenki. Abantu sebebheke thina kodwa sasingakhali kakhulu, kodwa nje I think bam-refund imali yakhe, and then ifoni gone. Ngasiza ukuthi ne-backup agoduka, naye wagoduka. So guys, mina ama-first year Nkosi yami, inkinga lento le mongakazi uzwe ngayo awukhoni cause ukhona nomunye umfana wahlala e-res yami abamenza lento le, same thing, same. So nje if uhlangana nomuntu ongamazi, cela awuzama ukukhulumisa, ungakhulumi Nkosi yami, uzame ngayo yonke indlela ukuthi ungakhulumi. Noma ukephi, noma usesitolo, kuthiwa abanye bave babuza ukuthi imalini lento le, ungabuza u-security, yabo. E-mall, Berea Center, Musgrave nasetown yenzeka yonke indawo, kodwa nje yabo lapha se-Berea, lapha ngako-DUT ngasenanda rank gcwele ama-first year Nkosi yami. Ngicabangela lento le yokushiya u-traumatized, ngiyabonga. Bye. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Hayibo guys, vele indzaba yesalamusi indzaba lephilako qobo, and people are always saying ukuthi eThekwini ngesalamusi number 1. Bathi nje eThekwini isalamusi number 1, into nje lihambela phambili lapha eThekwini isalamusi. Nangitshela uxoxa isitori sakhe ukuthi bamthathela njani ifoni yakhe ngesalamusi guys. Ethi indoda yathusa abantu abatentako phela kulo isalamusi, but people are doing it kokuthi batshontshe indoda ebantu
This is just so sad. Please do comment your thoughts down on the comment section. Esithini wena story sakho nesalamusi or ukile weva bathi umuntu mhlampe bamshaya ngesalamusi. Mina nawe siyobonana next time. I'm signing out. Goodbye.